ntwenda kubatabarisha karuru konka ntumanyangu ibindi byone bikigendo mesho ntwenda kubasyaho nka security briefing twahikane bya security mu karuraka kunaza kwikambeho turegisteringe situation yete ya security nke ya erinungi generale tutwatunga buzubu bwingi nka security konka nke bintu ya security mumanya nakaruru generale hariho obuzubu buke rundi incidents twa registeringa atinka nko mu district ya Kamuri ekiro cya Nyamwabazyo hariho omushejo mo bakweta Suwedi igumbye ogo abeire ahambira omuntu utwamanya amazina ga Kauma John Bosco abeire amuteire omumotoka ye ya Kawundo Haria registration number UAR 749F. So veta polisi naba security abandi abagezeho kumbinga, so kumbinga okwo kugezaho kumukwata nuho barekuira amasasi bashanga bamuteira amasasi agamuyisire. So ejo incident niyo tutungire Kamuri konka omukuchondoza kwetu tukwasireyo abantu batano. Then tubeire twineho na incident ya Nakaseke Nakaseke district omu town council ya Ngoma aba supporters ba Ndamira candidate omu bakweta Ndamira ondijo bakweta Nyogore Enoch bagiro mu kubana abo nabo escort omwe owa candidate yarekura amasasi tugire kuchondoza tushangire ngo omuntu omwe bamutarize. So naho tuyo ntukoro kuchondoza twasindika yoba officers beitu aba CID okureba muri bachondoza incident ejo. Then tunjire na incident ndije ya Omuzombo district Paida town council omuntu omwe aisure bamuteire bwa butida obanu yo butida obusare bamwisire abere naruga aha tujete rare. So ogo nawe turegisteringe actually ogwetu bamwisire konka atungire injuries, so tuyon tuchondoza. Then hariho ebikwekwe tubikozire okugezaho kutangira abazugu omu elections ezi omu isingiro hariho omwami omwe bakweta Tumwine Benon ogo tumwine omu kadukuru keitu tumukwasire omu town council ya Kamubeizi omu isingiro south ogo tumushangire na grenade nibageta hand throw grenade, so atogo tumwine omu mikono yeitu. Then omu Dokoro district haruguto rwa Lira Dokoro hariho taxi UBP 983P itushangire eyine bakanyama babene babashomba babatwara omu Dokoro south constituency kugezaho kutabura karuru. Abo nabo 14 tubeine omu kadukuru keitu aka Dokoro CPS. Then na iganga nayo omu kichweka cha Namwandara sub county abeji suspecting ngo nabeji ba Lord Development Center nkaga na mwenda shangire babasherekero munju emwe suspecting ngo candidate omwe nuwabera abashombere atabo nabo tubeine omu kadukuru keitu iganga hamwe hona elections yes stambwireje konka omu nkomo zeite za police tuine
90 suspects chenda bo twine so tugezaho kwata ogunoria kureba ngo akaruru nikatambura omusinge ntwenda kusima abasirikare beitu abebitongore byona ebya security UPDF ISO ESO Uganda Police Force abagezaho munonga batayamani okureba ngo akaruraka ntukaraba mu kateine buzubu amani ntwenda no kubashaba ngo obururu ntugendo mmesho tukineyo national election akaruruka general elections so bagume erisho barikozereki baruzoire amani gabo ntukigetenga mwebare munonga mwebare